Васильевна, хаттан мен билебинен улардан эрер оголор үксүн келелерди ханжалар. Андык аха. Тух кагалах келелери унна кайдак үлехам барары. Антон эти улатын эрден эти подростактар болалар ди. 12, 13, 14, 15, 16 хастактар. Эти ровно пандемия хагана дистанционное обучениелар барбыттар ди. Эти биремега үчүдүк көрүлүөккө калбыттар, улахан физкультура, жарык соок болан оголор токтара тас көрүңнәре, позвоночниктара улар эң кирен барбыт. Аны хорок мамалар токтулар эбит саңа үйдөн көрбүттер. Эти тоже 200 сыласты ди. Уже деформациялар оголор келелер в основном. Грудной өттүләре. Онна тас позвоночниктара уже искривленные келелер. Вот, бир эти никтер келелер, иккис обращениялара частые головные боли, төбөлөрү гыджалар. Үс обращениялара ожирение. Ого ас кайдага агырыттан тутулуга туга гыра метеме барта сыгыннак болар. Төрдүсток вальгусная стопа ден келелер. Тол вальгусная стопа hem bir позвоночник олагуттан тинник болалар. Онтон тухтен бар булачы. Ого подросток карданы организм гаратон улар ебага барар болдугат. Аны тебеде гыджара холбор омуган яга гыджара нинти нормально деп кутука тачылар. Ыджыктакча арынны деп. Эти тобуктара ина жалларди. Тобуктара бу токтен болары голеностопные суставы, да, большеберцовые кости ден бигаттыбыт. Аны в основном педиатрдар токтен. Улатыр ырыди. Улатыр, аны гыджар, аны тулуйун ди этеллер. Антон да эмиске генетика денеме бар. Хороколор олар бир сыл егер 10 сантиметр улат ыктарын сөп. Олами эмиске стресс болар ого организмыгар. Умох уур бычыңнара хайыпты баккалар огону төптөр тардаллар. Ис органга мёндук болар. Оңо кулатыргар связкалар кен уга бакка калалар. Өлүхүн оголор бүктен калалар, туура баран калалар. Эти барыта ме сыганна бебелерин кытта. Аны подростковый периодка оголор бәлергер кирен калалар ди. Оскола факторы ме кирер. Канны карасыганнары табарыстарын кытта, коллективы кытта сыганнары олар ян калар. Оны хорок оголор бу иега агага кыйын халлыбаттар. Этер кыктыра хоок куттаналлар. Канны кыттугара барьерда болалар. Онно бу бияка остеопаттарга келеннер оголорго бен вопрос беренген да та семер манты таланган проблемаларга киренген кепсетеген онны чөй байдык аголор ахаллалар. Онна бу мен үлелехпиттен бу подростактар көтөлөлөрбүн олустун сөбүлүбүн. Той такына мен бем оголор меме подростактар. Кеннер кайдара эйгелерин өйдүр курдукпун. Олен оголор даже елер соялар. Эйге кайдак эттилер дет. Аны мамаларын кытта бем эме калан кепстебен. Той маннык каста холобур бар, каста гылга көмөлөс бүтүм демба анны доктор практикага бар. Онтон бу холобур ого кине пока улган кей болалык болбаганы, эми караго мие болбадакты. Бу пограничное состояние деп кутуп кеме болмаганы. Кине оны лобурча бу хытар оны хыппытын кеннеттен бу остеопат үлетин хаалаата, оны ого тө ылынары итикемге. Анырыкты кылыналар. Ого чепчикети кылынар. Эте сине ого кене жарас жаккапту или восприимчивый жаккапту. Олен бу кене остеопат үлетин ыйтан бербит механизмытын ого эте сине түргөн байт кылынар. Түргөн байт раскруткаланан керен баралар.
Если улахан киһине кытта боттон олох хронический хыджыбы жоннор келелерди. Олох бир күнүнен 3 ай болан халыктырын бааралар жоннор. Анондук болбаттар. Но бу ого bir прием, 2 прием кеннеттен этинник болон сөп. 3 ай болохтарын сөп. Гынан баран мен сколио, который болок каста стадиялар булади. Олох глубокий тугу калап денепеппин. Потому что сколио бары этеллер эти генетический болон сөп, элбэх факторда этинне. Өлөн бе улахан степеньтен стадияттан бе кара-каралан кытчыдан ехтаппит. Өлөн нормальный тоққа ағалат ехтаппыт, но онны элбэх сыл, элбэх үле барар. Девет. Онтон остеопатический приемға оғылар ылымтылара үрдік. Бәйім көрүбінен оннық болар. Бағар кемер отырадын хөп, но мен бәйім көрүбінен Үлен түмігінен оғылар ылынылара бұдан тоқ. Оңуға қарағас, өтікі халғалары неде әпіп көрді искривлениялары, сколиостары қадары ұтымнақты көлелеген онның мұллары қойап болғады. Төбдібіт болғады. Онды тұқ бар дейді. Арай мандық бәтірәй ханавынан деққада оңуға тәйін чәкөп көнірді біт. Онтын ожирениялақ оғылырға остеопат қайдақ көмілі әректі бұл. Бар калга жақсы білген наға бар кыстан олтан тұтылуға хоқ, онтан қыраддақтарына наға мен ес күлдіктір де, мұны пыш-паш әтті хоғануды кері барата таптыр, онтан оғыл атын істаған тұқататтан калға күлуя қалықтыр де. Бұл остеопат қайдақ көмілі әрі. Етінен бейгеттен үлебет бейіне оңоққа түбіғі бұтчынлары ғыппат. Бейге илебетінен қан сүйрүйтүн, гормональный процесстары, химия болар дейм, биохимический процесстары жүргететен берек бітін сөп. Олата қан сүйрүйтүн, лимфоток, любой орган, hem bir тымырдартан тұтылықтағыда, ол органы сөпместі теркілдерен функциятын тұпсаран, например, бырға, норға, селезенкаға, кишечникка, оннық барды үлі барар болан, оға өте процесс түрбетір, үлен ожирениені бей күйек бұтын сөптен бар. Қолы бұра мен үлі бәр инсулин зависимый да уже олар балар. Он хетте, он ағысаста олар, инсулиннер өйдік бай болар. Эти чақчы бар, и это бәйті специально остеопатка кәленіне бардың тұттыр бұт анализтарын. Бейек меға хаджан бараннар, балтырағы болан баран анализін повторяйдыр. Қостыттырар, онны уже разница лухан әді. Онтон жа кенелер білеген меға уже ғылға иткеті хаджалар. Пока ол бұдан этесине көнөн, бейте уже физически жарыптанар болан, білен ола қатын кей. Тоқ біле көмі болан бердік қытыны, кейі бейте жарыптанарғар дағаны өтін көнмерен дағаны, арый дағаны өрі олен болмаға де, органнара онларан бола. Кей чіп жайып тұғылдық болар. Онаттан тоқтен болар, взаимоотношения врача с пациентом эме кайдагаттан эме тутулуктагы. Хорок бирага кихилыммат болар де. Хорок ырыгак келлана кайдарыгар хамбагырыгак келлана кеме кратык тейтер бетер лог чугасылыммат деп курдукта кини ырытын ки бираз үйдү хатабат. Билеш батын жаңа биразкы ыктатылар мында. Итинек сыганнар албактар. Но мен билбетем, в основном я как же подросток келелер бар. Билилер болу. Иелер эме оголорун келлерин барана тахсан баран калалар. Онтан уже оголорундан дагыстагана бейлер союлар. Кепсети барар, истеллер, ылымтылар оголор.
арай маннык кайда кудан кадыха улатын оголор катаралер эрхам пай болуп курдукчун тахлы таба таяннан биле мэне саңарар таганы жа аттыга эрхтах курдук те сыга халты туттар огонха уям болар чарас болар хептөктөгө өһү булан кини итагайен эми надо во игеренен итагайен бу беренен надо боллади көмөлө курду оны тут мен бир на сеңер темам деп кара Пекла Васильевна то меми иретен кайсыхата болар бу дактараттын кере болу калгада бие хабар бутыгар на турар деп тасатыдык башкойдук аттаханлык сытыдык турар калга болар билген оттон бартан хатарганан турар арай көрдө бартан хасудургу оттон аттакка ылда баран тугамит оттор тобус кей таскөрүмүнөн жакадак бар хаядык битараман кынып жөгөбө надагатебин укола терапия бенжибисе контуринна табын жебинче косметологка эм бараттым жибдеп косметологка тиемин жолу тугана кайбы дедим билен турарды жөө баайдык баратын орононну керекте эйене маннык деп аны буланы мен буланы эти барын Юргун Петровичке эпиппигинде катар хебастак болу эти охтон доргуян эти ис органдарым түстактары де аллара улхан охту канитте ол ону катара ду хайдакту тахлы тухтем болар бола мадык сирей түйерде кадаран арай олону мадиилер курдук тон учалы тахалор болан бихи бара чувствуй дуут манык манан общение болбут инен кайда хара контурум хох болбут коллагеным тийбет жактар эмаутта бара билер тыллар олукта үгүспетистер анлык манык оны жа просто жа манан касаранит коктарареппин манан касаранит жа балан багата болуп просто финансовый балан хорунум деп курдук ол хин тоскурдук телебиттах болнады Надя капсатим. Он канаван, дем бол. Кем сразу секеде демие. En исперчинан бахаралыккина. En бу таскар хеттеде да колдар. Хеттеде да аны оны маны иллер бахарын хоадеде. Так биле качыгына халтайга куту болон хеп. Эбетер боллагана бызда харакетин көмөлө хөйден. Онтон өссү атыннык каддер биле өссү Отчуда хоқтук, мандык уларыйы деформация барын хөттер. Эти туғынан сихли капситек қара, қандағайды. Мен вообще сирейге қайда қылбепенейден да, массаж лица дем болар де. Эти мен бәйті туспа историялақ. Рутыр құттан бәм сиребер туғыраме Хевлепин быгалах кырандах биттен дек кыды томре каян бен манна келиунен нар тугрыгнакын хабарат онны жамман нарай Сочига жамман курстар балыр ден бар болду таксыктагы киремин пляжка хытыктарды или манна келен үйрөнөрүм дем киремин үйрөндүм бен браспын детим аны чөбайт кылынылар Кастадан клиент говоран конференция массажистов оңороллар, клубтахтар, бәйлер онно кастада баран жибдим. И сирия опсайнан тохтен болар дем показатель по здоровью дем болар. Олгынан баран кеге максимум бебе сагат лулатыр. Бебе сагат ласайдар тох бар. Бе механизм үлелер. Олақ үйе, пүске, деп күннен төхілбе бейін кәнеттен потихонечку барта кытчан, намыран барта баран ехер. Ол күрдік кыджеме кыджар болдық қаяқты. Если кожатын кытта ыллах каты кыджекете коллаген мыт, выработка эластин, барта кытчан керен барар. Бите гормональная биохимия барта.
иккис причина кихи оңуға. Коснайткан эме бейте туспа эйге дейбік кірліде, туспа эйге. Кенеме со временем тоқпар микроэлементарын, тоқтырын сүтерен келен барар. Үз причина вот у болар де, ткань уну өр туппат болар. Олеген бейсерей бит сухой болар, маршенкалар таққан келен баралар. Вот, аны білеген өйе олатты тұрмандық сайдан ехер, фейс фитнестен бар, массажтен барды. Аны мен қомайырым ден тоқпар фейс фитнеха оңырар жанлар, онна массажистар, бәйбәйлерін кітті ұнырыптық ұтырсалдар. Бар, кемері бұтчыңы үлілет ертәқін ден, кемері бұтчыңы расслабигін ертәқін ден. Бар, аны косметологтар балдар. Әме тұспа дете фейс фитнеха ұтыралар, массахами ұтыралар кемелер. Тойдақын уколынан, bu ниткаларынан, филлердерынан кейін сирейін көндірен сөптен. Ол гынан баран әлбәқ премьердар балар дейті, Голливуд, артистар сирейдерін көрдіққа. Со временем эти барата сирейгі мұстан қалбыт, олық бара типичный, отечные люди болан қалды. Херейдері білі лицо пьяницы ден болар да, лицо пьяницы ден күрдігінлік болан қалалар. Мен фейс фитнеге отыр баппын. Тойдақыны кеге сирейін 3 час қарарағын. Аллараңы час үйәңі оны ұрттықы. Беға бұл аллараңының үйәңіні лучше расслабить. Оны массаж үшіге болар. Ұрттықы чағын күдік де фейс фитнес қаннекір упражнениялары туғалын сөп. Вот. Олеген массаж уже хүлбебе саскыттан профилактика курдук, бәяны бұл күджігін кратык бұтардан береккен бағарар боллаққана. Мен хана бар олы сүчіге метод болар. Кейі туғаннан сөп. Ана болағана ботак соңыттырын бұраннар, филлер тұрыртыран бұраннар келелер. Етіннеме тұспа противопоказания ден бар, біреметіне. Аны улаханлык бейіл баппыт, оңжы оңыттыр бұд жоңға, біреметін тұтуға бұд, хотя бы 4-5-6 Онтон массаж кәннектен бағалысты. Эффект түйеме қасты төгіл эффективный болын сөп. Массаж кәннектен жәйге ол косметологическая процедура атын оңыттыр оқтын сөп. Тойдықыны білеген жаннар тұғай тұлудыра оқ. Процессы білеген. Меқахи білеген здесь и сейчас надо ден. Тұлуд баттар өліген жа ол косметологқа баралар. Ол ататын онлық уколга нен тойко-мойко бағарар болақына бастан бұл хемдер массажтан қаян оның түйеден бараңның бар ден баға деп бұтта. Ана массаж әлбәқ техникалар мен в основном от остеопатияны кітті әвәстебін. Ис органыттың көрөбін, оңуыттан еме көрөбіт, төбөтін оңуыттан да. Оны бартын оңыран бұрамыд, жа бұл мұшышын уже үлілебет. Етеме тұспа аттан авторска деқі болу, бұл отырутағыта курсы тұппыд. Үчігейден әлбәқ брастар, косметологтар, массажистер кәлбіттерден ол үстен өрәбет. Онна бұл білейбітінен, көрейбітінен, үлесейбіттен астанавыд. Олды тұқ болаға де барадан қолбан, шөбайдық орнаннығар боларан бір опсай үлелер, қайысқалары, точкалары тұтыстақ қаттын пациентға да чүгей болар, бұл браска да чүгей болар болаға де, бары болы бір сетімнәқ. Барда бір тақсылаға өлі болар болаға де. Онна тоққа көрбітілмен ата аттанба тедімме дегерде бір кәнген әжі страницы үтәджі өтіңде Filler Space ден
hörgüterin bolları diyeyim. Ben gün bugüne deri körevin onu. Gün bugüne deri. Canlı olanlar evet, aha. O başkanı kadın körevin. Ece olan ece urunlu pandemiye hakkında. Şöyle bağıya kadar onu ki elbette ciginen etinlik страница оороржон окам хадра эн итарым биле ki чугас курдукту хайдактыны өйдөнүмтү маны биле бахарара өтүктөргө худургу Hatta kayağı kişisel göpük ki gınan baran. Ati ilim tiyelik baka. Anda tenik jarıgaltın onu bana kim bade. Күнәяң ордоққа удам нақты кын хабидде туа өтте. Жақчын мутта. Билет неделяга биддик те орон жак. Күнәя тетем важка просто лифтинг маннык караки тугоңрокка хөп, но үчөйдүк ите конкретно биде битинен кайырбытын неделяк ките хөп болар. Андык жандык. Мен бәме андык туаналым. Андыр умдан кебе Чандык. Мақта.